Sumutadda mauliati do'las ni rohatta tu dibata napa tahu kita mangulahun lomo ni rohana tapangiar ma suarata mamuji-muji khasa ngapun nai maredde ma hita. Na Tuhan Yesus Kristus doguar ni todi par ramoti kami asa unang marpos ni roka kami tuarta na digas yang ano lehot di kami kapor siyaw asa dogot kami parjabbar di sitianon niyak kana porsia diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen kudul maham maredehita. Sadarion iman atar surat ale Tuhan debata sai pargugoy mahal mangulahon na bartu patimi amen mareddi mahita.
debata martangi yang mangidos yan nasarohan nami kasi saan ni dosa nami sa luhut na. Sa urubi mahami pauba kon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kakulungan ni roham si Pangulo kami. Doot ala ni kuarmu na Maria. Ale Tuhan, saya si maroham di kami halak na dangolon. Amin. Jalai mana do pardingganan taringot tu dosata. Alai dada hola taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasanga pumadi debata na digijang. Amin. Marede mahita. Epistel di mingguon imana tarsu martua mana tumangi kon kata ni debata jalana upeopsa. Amin. Marid di mahita. Auslim mahita jok-jok. Marid di mahita, mahita pasahat, pilihat ta pilih sanaan o sa libig. Tujuh
Tapasada ma rohatta martang yang mahita.